Members of the Lalduhoma'n Mizoram. Speaker, kumtira budget session Khan, Sports and Youth Affairs tana budget kanda chu 0.17% ania. Viable siya somnile pali letle mani. Voina sports atana anaita kahitsu. Nisina kan members tak Dr. Van Laltran Puyanaran Sayang Khan. Viable Cesariat Don Lai Anitani. Agriculture na light ate, power ate, health ate, education ate, sumtam takkan mamolain, chu ayatam heta akal tate. Police TBC-a po kan pek thelo lai le sarkar na thokte pon lung oil lai te. Heng asa kan ti te wildlife na thokte po lo kan bat sak lai te. Tar pension po kan pek thelo lai te. Damlo bil kan bat sen sak train trun laya. Sports lama het tizat kan sum akal peng hi. A balance ya diklove kan tieni. A sports infrastructure hi kan lom lo kan soichia animi alo. Kan priority set down here the glow kan tiani NEC scheme atang te state fund atang te PMJVK atang te article 275(1) Ministry of Tribal Affairs atang te UDNPA atang te Aizawl Smart City atang te in heti zati apot khom ani sang ni som pakwa sang ni chunga achievements SYA achievement an mani department ngay nan siya matranga heda tahi kalak ani. Tichuan sang ni som pakwa som ni atranga state fund atranga an muhi SEDP atrang hianin crores veil ani achang tam pangana ani SEDP atrang point. Ten nimina kan members om tak puram than moyan zona ron zota PMJVK atrang ringota sports lut hi engzange ti aron zota. PMJVK nuaya hian na somria le pali an PA. Crore zali somthum paruk 0.22 PMJVK atrang ringot point sports hian alut ta ani. Sang ni somni pakat SEDP capital atrangin nuai zakwale somrukle pathum anchang boka achang tamber pathum nani voina mi sing ni le sanga pek ania tok antilo nuai thum don andu line heti kopian sports lama kan lo pot penga henga wang te hianin mi puine na hian SEDP te po hi kan petam thelo ani mai lo mo chutiang chu kan din mun alo ni ta sa siya trang point hey alo ni treu mai vai bel te som thum pasari tunain mang meka CSR REC trangin vai bel se pasari point panga tin Mizoram sarkar trang vai bel se riat ti anile ta PMJVK guideline kan in chuan 80% hi health ale educational skill development a mantur te hi achuang ko ani hemi hi top 3 priority chuani an ngai poi mo lo zo ka hian akal ta triva central in a guideline an siam ang nilo hian helaya po penin alo om ta ti chuan rem lovin sports hi fisel nata na poi mo thotin DPR an siama ti chuan health ne na in relevant turin an ti ram rama katia kan ti don ni chuan so hi lo fisel nan poi mo supply hian pe veng miang Twitter lawin kan nung Thailand PHE ate po pe veng miang so wangin rem lo hetia ti trok mai hi PMJVK empower committee somthum paruk nakha kanen chuan he thil mandan hi skill development lama mang claim lu tuka skill development lama ron mang tam ro utin advice empower committee hianin min PA achhor ber tur zok su less day te hian ni ma sengin
anom lo education te po kan sikul sia sia te kan free health ta poisa kan mamolituk top priority da te hian engma an chan si lo la ya ada ve lo zok te na heti zat zat an changa hi adik love kan ti na ani a nichin lo khan members om tak pu thang mo ya khanin sports renaissance atleng ani bere pulem pha phei chu new sati chu he kan zak lek lek to ni ron te ni kha ruling MLA tele minister dang po hian ma anti deu ang khop mai ten PMZV ke agreement hi next ne na sign ani next noya hian contractor consultancy firm tharte te kan riat ngai manglo anon chuaka mi soidan chuan diklose ka ti khop mai 5% hian la antian vaibel se zariat vela tra 5% chu atam du ngotang development ani lewin ram mamo ani lewin poisa siam nan sports si kan mang ania ADPR po hi mi pakhat kut chuak deu veki ang khop antiani chu tiang chu ania chu vain tu na kan kal dan hi chu kut doin shoot leise chuang vel chu kan ni thlam thadeu saila lo khan him bur si sela chuang vel chu kan priority set dan hi ania ten korthet oveng basketball court kha hey pularin dika ralte kanemeli zom takin zona pe a nuai som panga sak zone ti ania estimate kanen chuan nuai za so azwale pani 0.15 ani abak jong sum hi khonga kaltak ti te hi kan zot du boka ten promotional fund poimozia kan soi theba kan soi vedu ani nuai zani som pakhat point sari hi da ani a apum puya promotional fund ta na kan da hi LI sports a project pakhat pozat lo ni he sum hiani sang ni som pakwa som ni andong lova som ni pakhanan dong kim lova kumina pechon financial year top dona cheng khat man la dong lo so wangin association som thum pathum kan nei te hi kut ando kwala engemo tournament om don chuan MLA nenan kala mi house deu nenan kala chuti reng chuan sponsor tu anzonga an khong ai thlak mani ai zolan lo kala MLA ten kan thenga kalam holam helai an cham chunga nei tur telamin kan buai pui an ngai renga MLA fan point atuar viau thin kan hrevekin karing ten Northeast Olympic Women's Team in Khelna Khan Miriam Lal Nunsia in Liam Tikan Fria. Damdoina Anzaya Tachuan MFA in Cheng Sing Ni Antosaka Atrianten Adang Antosaka Sing Rule Sanga Leza Som Pakwahi Abilini Tichuan An Kulsuak Taitrok Ani Lelama Poisa Atam line a infrastructure lamtak ringot kan ngai to a sports taka kan ngai tha si lai hi hei hi adik love a fel tok love kan tiani tuna hian kids te equipment jersey football ti te kan tla chama entinan kabial serchi pa chuan district sports and youth officer po kan la nei lo staff pakhat ma kan nei bok lowa kan sports complex a chokidar po min la pe thei lovani taekwondo te karate ten carpet phatur takngel po an nei lova contact sports ten mun ma mumal po an la nei lo hlomani ten coach te he tun ma chuanin an wak chuak thina voina chuan enge an ti kan coach te hiani tingtlang lama training pe an kal po hi awang ta academy thar somruk vel kan hong thar kan tia a quality hinge poi mo zo ka quantity te hi ienang u engtinge kan maintain le don school building thatak nei sila zirtur tu chedeu deu nei le ange sot na om nisinan soi to aloi puwa international standard swimming pool kan ne ya ami hringa swimmer te chu international standard an ni silo wani kha zo ka kha ami hringa kha kan promote ngai chu an ni a ten sport association te hi kan tun sarkar hian angai poi mo lo le in ka ria lalrem siame medal lom navana pa hola om lai khan anei tu hockey association te chu chanvo poimo engma pek anila ten lunglai thuam loi muala phulem pha ani don khan MFA ho tu te chu khwal za oma som anni a
sarkar function ti turan nei lo tian ya program atang pai an ni ho tau an tuma lung le lam en chel ram ani kha chu tiang chu kanom dan ani a kabiala paragliding a world cup kan thenga masa ho in eng game man boy puya ani alo thlen john sports minister le thian te li kan hua at hok ha tu chu khoya ma program a pontel chu tiang vel chuan association hi kan root lutuka kan tho pui thiam lo ni hian ka hria a en kol tu an nia association kuta hian MSSC po hianin thu nei na le mo phur nei ta petam ve de ro se ten tata trust le MSSC hi tu nan thok tla nga tata hianin noi som nga an thoa MSSC noi som thum an thoa tun ma MFA kan pek thin let don tam an pe ni ti chuan MSSC hian grassroots football hi aron khoi ta tlat mai ni tun ma association ina an khoi thina kha sang ni le som pariata congress sarkar lain kan fak veng cheu tata trust nen antang kopa mol pui that battalion complex center of excellence india rama thaber pol an siamani he hinga tinge lo top tak chui tham ning ka hria heng te po hi ma ni lan sarna lampang ani don lawa tui pui thailo tlat te hi apoin ka hria heng zong zong awang hian kan sport sian niam lam apana november nikuma silunga northeast olympic awma khan state pariata paruk na kan ni kan niam khop tamai state pariata paruk na kan ni to kan noya pani chau anom to ni so the khop chuanin kan niam thata then district sports committee te po hi siam that an ni ta don ma congress hun lai mi khapain policy 2019 a duan alone ya ti chuan hey hi an du lovani district sports association tamber hian an du lova association te point resolution and pass ani so chungai thadu lovin fruit lui an ni a chairman a dc da an lo ni le ta dc te hian chair na an nga lutuka sports lama tuimi an ni lo chuan an niam pha nin association te chuan an in fria secretary hi ruat ania treasurer ruat bok ania member pakhat ruat tur ani boka mun then kada chuan an block roi tu te mai an ruat ni te point an soini chu tiang chu ani tak zel awangin kan district sports committee po hi tun ma kal darang khan kal le seng a that mel hle ani tin lung le kan pakayanga lung le kan sports minister zong takhian nikum julai tha khan lung phum to zong song hi chu julai tha na kan ron tran vekang atiani chu chom zil official channeling amuna kalin video aron te mu ve tho karing rasivenga district sports complex adilin an dila vc te na ui chung in an pe a kum thum chua kutin thak lo chuan kan la le angan tia chu ahuna ku thak om lowa ramthar veng futsal te electric veng football ground grass pha ti te salem venga leitlang pui hockey field ti te po an vc member khan ning tinge video khan ron soi kha hockey khel tak poi kanom lo khotlang pon kan tui pui vak lo min dila min nora atiani kha chu tiang chu ania heng te hi julai tha kan tran don ti chuan tran mai tur ania voina nuwa in lo thok le pon ni mai te ma se hun tiama mi pui be sei hun thila thlen lo hian assam rifle la mual son ang deuh a khan a chang zelani heng hi a thalo kati chu wang chuan post speaker kan mor bok du na chuan resolution hi kan sarkar hian in mu chuanan mang sela heta tang hian priority ron set tra sela resolution hi sarkar ben harna ta ne thil thatak nin kan hria chumi atan chuan man ni ro se tin tidang lamila chu tiang chuan ipa sang anga yang ang ni chuan kan pass pui theilo ni